Menteri Akashvani Shillong ke khubor bang puli di kasan nijana kimat bokong sanjo ke khubor. Hukum Menteri Rangba Konrad ke sangma bantok ket halo kejing slam bat kejing syak kentat dan siri kepisah haka skim MHIS. Ya seplang kejing penkrek nak bentak kejingwan kelempong National Games ha Meghalaya. Penting kena Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ubah syakliar wajri baki kam kindep pura biangpor let you can do UCM ke KHADC ubah sembor lang renjak bat EM sebor lang warba ia sembut Menteri Rambak ubah Prestun Tensong bandawa ia kepisah jongka council ke bedang day bakan yo bat haka hargar tirangga campaign ngaduk mentaka seni sedang ke jingwa lama India haki yang kisem jogi bak ki kubor ki babnya Menteri Rambak ke Meghalaya Konrad ke sangma ulaan hukum ia ketenat ke kot ke kia bahkan penuh ia kejing tokin halo kejing slam bat kejing syak kentat ban ia kejing si pisah hapok ke skim Meghalaya Health Insurance Scheme kata ke MHIS haba penia ia kejing ilang kemik penia rengkat bat ke menteri ketenat ke kot ke kia ha kejing idan lang kihik sarkar Menteri Rambak ula banjur halo kejing dan kam ban penbej mardori kiti-kejing limba kisim jam trikam ki babej basai kenang ba kejing yuk mentoi limba ketika skim kan long kabayat bejat renti hakoi pat kejing lang kemi punya Menteri Rambak ula lumjing tip ahlor kejing ya seprang jongki projek SPV bala penia daki society ha ka Yam Basin ki bakentup ia ka yung school batamai ki hostel ki madan bala siang do pelang artificial turf ki community center bat ki sin jam ai jingkershan hakarep karyang ban kentie ke kamai keji Menteri Rambak ula penpau ke jing sohun halo ki jing kimi bnia ki jing ya ki kambat ula ajing ro ya ki tengi sin jam tre kam ki balong ke jing mentoi bakrau ha ke jing kentie ya ki snong ki thau bat ke imang salang Menteri Ketenat ke Kamela ka Joko Sarkar Meghalaya ubah syakliar wajri ula penting kena baki jing penkrek kilaya syat haki bentar berpir nak bentar kelempung National Games ke Banlong hak jela Menteri ula ong baki kenhun nilai ka sports ki bah lagi jong ki jing nilai ka berpir kila penong ya ki jing ai jing kai pentben bat ki jing kilan net kena mat penkrek ya kini nilai kai ki ban ni kemat ke jela hak ke kelempung nilai ka sports ke bahia dua jong keri India dah ke baong bak National Games hak jela Meghalaya ke long da sisa ke kabu ke bakrau uba syakliar wadri lo kentu gino nilai bakin ai ya ke babatam hak jingla bak jing tibet ke jongki utai Menteri lo ong ru bak jela Meghalaya kadang dan kam ya bun ki jing tejing sina hak liang ke sports badan ru katu kan ni lempung nilai ya ki bala kentiu kedan bakin ya dei dor kat kum ke kedan jong ki lempung bahia hakari dah ke baskun skam ba on la ban pendep bat pendiang puraya baru kijing dan kam haswa kapor Menteri ula ong ba ka lempung National Games kan kentiu bat penklan ki kamele ka ke jela bat kan ai bin simu ya syuk ki samla bakin rung syaka sports Chief Executive Member CM Joko KHADC ubah sembor lang renja lembat Executive Member ubah kimi ki kam pelatengka Joko Council ubah sebor lang warba kilale ikendo yu sembut Menteri Rambak ke jela ubah Prestun Tensong hening kesngi ban pane ke jengba ke barang saat peng klempat yu pedang Joko Council ke barang day ban yu nak state grant hakati ke jingle ikendo kinongelam Joko KHADC kila ada ke dorkas ke bakadau syai halo ki jinan kampisa Joko KHADC kenang nan ong yang ketu kamtam haba kiwi ki ADC kila adep yo pediang ya ka bha ba de ka bentar ka jongki baki di ben yo UCM ula penskam ba ompat yo setia ya ka mang tengka ka dadu mentang bat ulapan jing kersan ru halor ban penong ya ki jingwat benia ha ka bede ba ka jinglong jingman ha ka rukom ba ka lariti jong ki jai bendirit pan klem da ya ka nunu ko daw halo ka jing pampat ya ka pisah ka bede ka bha jong ka KHADC Usembut Menteri Rambak ubah Prestun Tensong ula hukum ia kata District Council Affairs bahkan penlong yang kijing token
Bat ha ka arhusau terik jong benai jiliu arjar arhusan laban pengkenal baka isi jong ke iji edisi balam kemat da keseng BPP kalau pelat ya kamang pengka ke baduna da san poin arsau lak pengka na ke benta usnam arjar arhusan na arhun rio kani ke kubor kawan sepi na ke Akashvani Shillong nak Akashvani Shillong matang ini beteng ya ki kubor ki bilang sa kat ba kari kadang pun krek ban rakhi ya kalungku sengilat lut jong kari tu ni wan lang om tang kibri simen hanrei kum kawai ke cai ben rio kawai ke jingtiet long snam kawai kari India hapo ke jingela patba har gar tiranga tu ni kenti da jing sarong ya kalama lai rong kari nadu mentak sengi hadu ka khat san terik mentak benai haman leki yang kisem hakawai pakawai ke do anut kalama lai rong kamde tang kalama hendrei ke de ke jing sngau kanam ko buram bat kasyap jong jing la lu jongi ha ke jing rakhi si la lu minta usnam tu ai ba kalama lai rong jo kari kan kawe na kawe pakawai kal tulumieng bat kan kenti kawe pakawai ke mensim wat klet ban shandur selfie rengkat ba kalama lai rong kari bat sa share ke rensan social media yeso lang ha ke jing ki lang rakhi ke jinglong shidli ka wei rakhi ke ri India let shaka harghar-tiranga.com na kabenta ki jing tip ki bakam benia ka Shillong Municipal Board SMB ka khot penlong ye ke jingelang bat ki dukhot jong ka Provisional Town Vending Committee PTVC nim kesngi khanang ban la pendet ye ki jing ye ki bami na ka jing slam ban ai ka Cernot Certificate of Vending COV Shaki nong di dukan madan hakati ke jing yelang ka bala penya da CEO jong Shillong Municipal Board upiki bora ka balong ha Urban Affairs Office lawan benisim mentalang ru da kinong yelam jong ka sunjuk kinong di madan bat ki dukhat jong ka Provisional Town Vending Committee PTVC kiba kentup ru ya kinong nikmat na ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers Association ka Shillong Roadside Hawkers Association baka KSU uba chen ubalong uwe ni kidukot jong ka PTVC ula ong ba kate ke jingelang kala wai no da ke jinge bet jingmut lang bani trei lang rangkan da ka lenti ka besuk ka basai but nakaliang usiu lakular ban sakot biang ye ke jingelang budin kinong di jing di madan ki bejudi hakandailan kidang yai up ban yo ye ki Cernot COV ki board punya district jong ka South Garhwil district la penong ye ke program ajing tip bat pensai pat ba nim ke sengi berosisi ban ajing kai ye ki pat nong sung sunong halor ki an Meghalaya Right to Public Service Act arhajar arpo Dr. W.Y. Momin, Block Development Officer, ula kuntui ki pat ba baki di ban ai ki kot ki slabat ki Cernot ki badai baro. Ha baki apply ye ki jing sakri na ketika an. Da ka babanjur ba ki jing slam barabor ki juja na ka jing bam simkia na ka liang ki pat ba. Ban pendiang ye ki jing tip ki badan kam leng ba ki dulir ba ki Cernot, bat om na ka jing le asting jo ka tenat ka badai ki. U district statistical officer Ujamseng ki marak ula batai ba ketika an ka penti kena ya ke jing yo biang por ya ke jing sakri sakipat ba bat ka penbe du ya kinu ki cap jong ki jing slam ban yo ni jing kentat bamdai ha ka ba ai ke jing sakri kiye ofisa sarkar na kitna trikam ba per kile simta ha ke program bat ya ke jing batai hello ke jing trikam joko web portal jong ka commission lawan ra da UGN marak naka NIC katrat khai peteng jong ki kam karkhana bat ki kam karkhana jong sarkar Meghalaya kala penlong ya ke state level workshop halo ke trade receivables discounting system lani ka TREDS haluwa nong Rimhill Shillong hapok ka scheme RAMP balabay tengkara katanat MSME jong sarkar India badda ka World Bank kathong jong ketika workshop kalong ban kentup lang ikitanat trikam jong sarkar jela bad iki PSU syakaransan TREDS ban penbet ikini kuni kijing kibedei bad kajing slam ban siu pisa katu kani ka kubor lakut
Kablawan si Pinak Akashvani Shillong. Hakapor Prabajing in the Sopat Bakadeli Station, Nagamantaki Kubor Gibanwan Naka.